ole clear tu te in zavai na tharin chi bai kan buk veka cheu hun nuam le lim om tak mang theu turin du sak na sang ber kan hlan masa cheu ani e ole voin hi pathian ni ani a chu wangin tlemin kan han herrem hlekanga tunruma hian Kristian infiam mi hlotling milar chutiang chanchin chu voin pathian ni te ni wangin kan han ngai thlok don ani hei tunruma hiam Ben WHITTAKER British professional boxer thazet mai pathian ring tu thatak mai nun zemoi tak nei tu chanchin kan han ngai thla anga chemi pa chuam alim thlathen khatte kan han thlir ho don ani thlir tu te channel min subscribe sak tur te le like le comment te min pek sak ve liam tur kham kan han ngen ve le cheu ani e Kristian pathian ring tu thatak mai trong trai ngai poimo mi chung ko hlut na hria mi te tan te van tlang tan te a mi tangkai ni tum tlat boxer duhawm zet mai desarjian ti ming le man vua British light heavyweight boxer Ben WHITTAKER hi aming pum chu Benjamin G WHITTAKER ania kumsang hasikwa samkwa pasari John ni rukhan Darlaston Walsall West Midland England apianga kumsang ni somni paruka hian kumsom ni pakwa ani apa chu Tony WHITTAKER ni im Jamaican mi ani a anu Karen WHITTAKER chu English le Austrian thisen kai ani au jemi hi tuna benatan strength and conditioning coach ani a ben hi apa chuan kumsari mi ani atangin boxing azir tir thina black amateur boxing club Wolverhampton training tir thin ani chumi nuwa Joby Clayton le Anthony Wilson nuaya Firewalker boxing club training le bok ani an khuwa Darlaston zirna bulatana college chu Wolverhampton lama akal thung ani ano pan lai atang to in boxing lama a boy to awangin lekha le sport azir dun thin ani university degree ani lova boxing amateur career awangin lekha azir sang man lo ani boxing lama ril ru kapek na saddew to awangin school ka kalthraman vak ta lo ati kumsang ni sompali atanga sang ni somni pani chung chu boxing lama amateur jinkong azoa the sergeant tinan ko thina sang ni sompali khan Youth World Championship bronze la international a in lantana sang ni sompanga Commonwealth Youth Games gold ala sang ni sompakwa kham European Games silver medal adong bokani kumsang ni somni pakhat Tokyo Olympic kham boxing light heavyweight silver medal ala kumsang ni somni pakhat World Championship quarter final athleng bok ani amateur hian mi somnga panga vel chu amachon man ani kumsang ni somni pani July thla professional boxing debat atana kumsang ni somni pali khan IBF international light heavyweight title match Ezra Aryan eka ania belt ala mi pakwa beito in voi khata chaklawa voi khat atumpui tenin ne tok puya tichon mi panga zet chu knockout mangin ane ani apa toni hi Jamaican Kristian chung ko tanga lo Australian ani apa hian anu pante tatangin rin na le taimak na lam azirtir na sachin le ani social media lama pathian thule positive message si post fawa boxing ring chunga atumpui opponent te aza thiam le zela ane nuwa po ankut avon sakthina atlom trumpo in hei hi pathian ruat ti in apom thiam mai zel ani ka kuthian sum ran lova mingthat na le midang fuinan kamang ati thin tundin muna nupui emo fa emo anei lo ni inalanga a private life afong traboka ngai zong lam chungchang po atilang tamlem lo viau maya social media lama po hian mei chelam hi apholang meu lo a training lai te a chung ko le boxing lam a post na sale zwala ring pona kanun hi are le ka focus chu boxing ani ka hun te hi ring tan ka pe ka in pe huna chung ko ka din don ati tundin huna a single chiang viau ti na hani ber chu Olympica silver medal adon khan atrapa kachung kotan kakhwa Darlaston tan kati atiani hemitum hian khovelin the sergeant hi ahritana a pro debat atang to in backflip le dance ti tel hi achinga fans trend khatin so often ti a trend khatin entertainment anti sakthunga achan anzo po im mipuin trikatan leya anlom na siam ka du alom tin achang mai zelani October sang ni somni pali kham Liam Cameron ne na in beilain round nga na ring corner atangin an pani in antla damdo ina an kaldun anu rematch an nei thale nge ani tuna light heavyweight division oma IBF WBO WBC title fight atumru hle meya Liam Cameron nen
in bei an soi le to a hei funds te point an ngai ven le ani ama ba kha hian a rikota loss om to lo turin a in buat seina se hle maya a style po ti changtluna tum viawa showmanship pai silova defense le power ti pun atum hle ani no pangjok te hna training pe ka nasataka fui chu athil tum lian tak mai ani a tuna po chu akal pui mek ani ka goal chu khovel pum hria thei tura world champion ni hi ani a kamhing that na hi von him masak katum ber ani ati thin boxing chau ni lo midang te tran puile enton tla khanun hi atum hle ani Kristian chungku atanga seilian ani boka ring tu thatak chungko ngai lu mi in ngaihlawm ani a boxing match a khel male a khel nuwa atong trai thina ring kalu ma in pathian hne na chakna ka dil thin atiani medal adon tumte po hiam hi keima ti wangani lova pathian le ka chungko wangani te ati thin anxiety le pressure ani na satlain bible chiar le tong trai mangin a in thunun thin tu hi a soina saviau thin bok ani boxing club a no pang zirlai te atlo fawa drugs le har sat na ain pathian le taimang na turin a fui thina skula kalin no pang te ma a motivational speech thatak tak asoi thina a hlo atangin donation po a penual zel ani pathian ni chung ko in khom hun te an mang thina boxing ring chunga khing puite za thiam ring pon lama mi in ngaihlawm ni bok trong tam lo midang te ngai sakmi social media a positive message lir tarlang thei WHITTAKER hi afak omna saitura tam hle maya har satna ato lai po in ring tu tha ani na tilang tu ani a chutiang mi chu ani har satna to te apom thiam zela God first family second boxing third atithin ani ro pui khop mai WHITTAKER hi boxer chak tak ani satli alawa anuna hian chakna ain nun nem na te in ngaihlawm na te hi alang tam hle loisi ani chutiang boxer chu an tam lo viau ani saitur tam taka om theya chanchina khan chuan omna lai point ringot te tin a boxing game kalphung kheldan kalphung te ataksa risel na a in exercise dan te tin a in enkol dan zong zong te po saitur tam takha ala oma a boxing chungchanga athu soi tlang pui ngai nom rang te po tin mi te neng tin nge an soi ti te thleng mein saitur hi ala oma atlang pui hian mi hian in lo fak viau mai anun dan hi chutiang chu ani engpo ni sela Kristian thatak ani a ti in sei mai ta ila heta tang chuan kan zuk bel chiang thui ve lo na im heti alan dan te atong kam chuak te social media thil post te tin mi te nan soida na tang te po im a hriat ve thei deu ani engpo ni sela hei boxing a mahun te po ala neya hlotlin na sang jok ro pui jok te po changzel tura han be sei ngot ta zokila atha ome chutiang chuam a chanchin po hi ngaihnawm dang engemo soitura la om theya chuwangim kan du to ri photanga engemo ti chuat lak deuh om tak le rem changda kan han tar lang thale jok mai donia thletu te zawai chunga tharin lom thu kan han soi ani e